matur pekiling kadie pituah sejati ring presamye wonten ring paseban ring prekanom kiye gang benjang den kayu penggentosin penglingsir sami ambak adat lan budaya dan onang rinu sakan dawak mangge adat lan budaya lestari mangkane patue mulie iya lari sangarum lurus radio pangeran jalma miwah ngeratoning sakatahing makhluk dan dia papinden jalma kang sejati ya Allah subhanahu wa ta'ala agung kalintang agung wisis kalintang wisis tunggal kalintang tunggal kawruhipun kerangkung akeh yen sakating wari anaring jeladri dan dia tidak turmalih taru-taru anaring bumi dan dia bener kangganing tinulis pinasti datang disebut hiling akuntir lilir dan tangis sing selare sing sepati pambahan rarajabang iya pangeran kang maheluhi sesampun dewek tiga kuli hamiar sisa katain pangandika ragehingan dike sarewau ya naga telimbuh kasudarman kaprasasta tur keluar daerah ragehingan di kalintang di sekarang agung hingga dewek yang miwah pada sumber manggala seraya ngaturakan piatur pangupasan pratesun kang inggil muga-mugi Allah subhanahu wa ta'ala ya masalah akan mapule kebajikan lan kuardai ragehingan di kesana dan agung aluhung titiang prate hambakte moga-mogi bisa kaderima Sumidana Agung